Ya inagura este día el alcalde de la ciudad Maria Isabel Climaco Salazar con el Western Police Community Precinct o Western PCP, lokal na barrio del San Jose Gusu, junto con los oficiales del barrio ta encabeza el Kapitan Joel Esteban y el jefe del mando policía local, Senior Superintendent Luisito Magnaye, junto pa con el jefe del Police Station 11, Superintendent Bonifacio Arañas, quien taagwanta con este Western PCP. Asigun con el alcalde este infrastruktura el sirbi con el 4 mga barrio, como San Jose Gusu, Campo Islam, Baliwasan y San Jose Kawa-Kawa, que bien grande mga barrio. Este facilidad tiene bastante equipaje y también facilidad para man-detain kung mga persona kung kyan sila pwede aresta. This is the Western Precinct for 4 barangays, and we would like to really capacitate this barangay to be able to address our issues of peace and order. Alegre el barrio Capitan del San Jose Gusu por causa con la soporta del gobierno local, donde después de este, el segunda ya el construida del Diilan Nuevo Barangay Hall, local frontera del Iglesia del San Jose Gusu. Napakalaking development actually. Ito yung isa sa pinapangarap namin, lalo na ako as barangay chairman at mga constituents ko na magkaroon ng at least community compact lang. Ito ngayon Western Police Precinct, napakalaki, makikita nyo naman sa itsura ng building. Asigun pa con el jefe del Police Station 11, Superintendent Bonifacio Arañas. Sila el tiene initial de 20 mga pulis y aumenta pa con este, junto con el cuantos mga motorcycle riders del PNP para man patrolya con el mga barrio, designaw para kanila. Welcome development doon sa amin sa Station 11, considering na yung area makafocus tayo dito. So actually, initial na tao ilagay namin is 20 personnel. Ang covered kasi nitong compact na ito is ito yung tinatawag nating Western PCP natin is 4 barangays. So yun yung Baliwasan, Campo Islam, San Jose Gusu, saka San Jose Kawa-Kawa. So yun yung basically yung personnel na yun, any incident na falls within that area, yung mga personnel na natin dito ang magre-responde or mag-focus. Of course, in terms of investigation, doon pa rin sa Central. Total de poco más o menos 2 milyon el valor del proyecto del gobierno local y el más de media millón ya gasta fondo el barrio del San Jose Gusu para de este fencing, que en plano de ila pone también el playground detrás lang de este Western PCP. Albert Luna, Dateline Zamboanga.